Thokozani bogogo nabomkhulu ugogo Mahlase lona ngithi ake ngibuye futhi siqhubeke lapho nomsebenzi wabantu abadala. Izolo ngike ngathola ithuba-ke ngabuyela emumva ngibheka ama-comments enziwe emavidiyweni ukuze ngibone lapho engingasiza khona kulabo engingasiza kubona. Ngithi ngiyacela-ke niqhubeke ni-like niphinde futhi nifollowishe i-page ukuze kusinike umdlandla wokuqhubeka siwenze lo msebenzi. Ngibuyele emumva kulama-comments enziwe kule video lena yokuphupha udla. Kukhona lana abanye benu abeke bathi baphuphe bedla izinto engamele bazidle njengokudla amakaka, njengokudla ukudla okubolile, inyama ebolile kanjalo, bebuza ukuthi gogo kusho ukuthini lokhu. Uma-ke uphupha udla izinto ezikanjena njengoba bengichazile evidiyweni, kusuke kusho lana ukuthi kunesimo sedliso likamoya. Idliso-ke liyinto embi kakhulu ngoba omunye usuke efuna ukukukhontrola, omunye usuke efuna ukuvala izinto zakho, ngoba abantu abadala abakwazi ukuthi badlulise inhlanhla kuwena uma belokhu bevikela impilo yakho, ngoba phela idliso lisuke selithreatenisha impilo yakho. So abantu abadala baba occupied ngokuvika, bevikela ukuthi uqhubeke ube umuntu ophilayo, bangakwazi ukuthi badlulise izibusiso kuwena. So kubalulekile ukuthi idliso ulitreat as soon as possible ukuze ukwazi ukuthi ususe loyo moya phezu kwesimo somzimba wakho, ukuze ukwazi ukuthi ingakuvimbele ey'ntweni zakho. Idliso-ke uma uphupha udle kanjena ephuphweni, ngizoninika ama-tips la. Okokuqala, kusuke kufuneka ukuthi uvuke uthole indlela yokuthi uphalaze. Kuhle-ke ukuthi usebenzise izinto nje lezi ezikhona endlini njengokusebenzisa usawoti, ngoba usawoti nawo unamandla athile kuwona okuklenza. Uma kuwukuthi kukhona umlotha, mekuwukuthi ekhaya kuyabaswa, uthatha lo mlotha lona teaspoonanyana nje ufake emanzini, umese uyagabha ubuyise, ukuze lana lento lena even though kamoya ingatholi indawo emzimbeni lapho izozinza khona. Lokhu-ke kuzokusiza ukuthi uyidisturbe, akuyona ikhambi lokulapha leli, ukuyidisturba nje loyo mzuzu ukuze ukwazi ukuthi uthole isikhathi sokuthi uhambe uyothola uzwe, especially if udla into efana nawo amakaka or idlinto ebolile, it's very bad. Kumele uthole indlela yokuthi-ke uyidisturbe lento emzimbeni ingatholi indawo lapho ezofika ibambelele khona. So vuka before uzukhulume noma wenzeni, thatha amanzi lawa, thola loyo mlotha, thola loyo sawoti, uthi kancane noma loyo vinegar, uthi kancane emanzini, udidiyele emanzini, mase uyaphuza ubuyise, mese kuyaliqala usuku lwakho. Iyona ndlela lena yokuthi ulibambe isikhashana, akuyona indlela yokulapha lena, ukulibamba nje ukuthi emzimbeni lingatholi indawo yokubambelela khona. Siyathokoza-ke nina bogogo, nani bomkhulu, ngibuye futhi ngibambe amanye ama-comment, siqhubeke lapho sichaze la sipho singasiza khona. Ngithi makhosi, akudede ubumnyama, kukhanye kakhulu emakhaya, sithembe khona lapho esikhanyisa khona. Makhosi amakhulu.